bakunzi b'amakuru mashya TV twongeye kugaruka tubagezaho amakuru ashyushye avuga ko ubungubu perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yagiriye uruzinduko i Moscow mu Burusiya ahura na mugenzi we Vladimir Putin, aho bagiranye ibiganiro byamaze amasaha 4 n'igice bigaruka hanini ku kibazo cy'intambara yo muri Ukraine. Xi azamara iminsi 2 mu Burusiya kuko uruzinduko rwe ruzarangira kwa 22 Werurwe. Nirwo rugendo rwa mbere akoreye hanze kuva yatorerwa manda nshya ya gatatu yo kuyobora Ubushinwa mu myaka 5 iri imbere mu matora yabaye ku itariki 10 Werurwe. Uru ruzinduko rugamije gushimangira amahoro, ubucuti ndetse n'umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi. Kuba Xi Jinping yagiye mu Burusiya byavugishije Amerika n'ubundi isanzwe idacuwaka n'ibi bihugu byombi, aho ivuga ko Xi ashobora gushyigikira Uburusiya mu ntambara yo muri Ukraine. Ushinzwe guhuza ibikorwa by'itumanaho mu kanama ka Amerika gashinzwe umutekano John Kirby yagize ati twizeye ko Xi Jinping azasaba Putin agahagarika gukomeza kurasa, gusa nanone duhangayikishijwe n'uko Ubushinwa bushobora kudashyigikira gahunda yo guhagarika imirwano. Uruzinduko rwa Xi Jinping mu Burusiya ni urwa 9 kuva yaba perezida mu Bushinwa, ndetse ni ku nshuro ya 40 ahuye na Putin bakaganira. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Antony Blinken yavuze ko uruzinduko rwa Xi mu Burusiya rugamije guhishira amahano Uburusiya bwakoze muri Ukraine. Yavuze ko kuba perezida Xi Jinping yagira uruzinduko mu Burusiya iminsi mike urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rushyizeho impapuro zisabira perezida Putin gutabwa muri yombi, bigaragaza ko Ubushinwa bubona ko Uburusiya budakwiriye kugira ibyo buryozwa mu mahano yakozwe muri Ukraine. Amakuru mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.